Inshuti bakunzi ba Mikose Pro, turabashimira ko mukomeza kudushyigikira. Muri aka kanya tugiye kubagezaho ibimenyetso birindwi bikwereka ko watoranijwe n'Imana. Hari ibimenyetso byinshi bishobora kukwereka ko watoranijwe n'Imana. Ugira inyota yo kumenya Imana kurusha abandi iyo watoranijwe n'Imana. Ufite inyota yo kumenya ijambo ryayo no gukiranuka. Bibiliya ivuga ko hahirwa abashonje n'abanyotewe gukiranuka kuko bazazwa. Matayo 5:6. Hari ibimenyetso byinshi bishobora kukwereka ko watoranijwe n'Imana. Niwibonaho ibi menya ko ubayeho mu mugambi w'Imana. Ubona ubushake bwo gukora Imana. Hari ikintu kiguhora ku mutima kigusaba gukora umurimo w'Imana. Yaba ari ugukora ivugabutumwa, gufasha abatishoboye, cyangwa gutanga umusanzu wawe mu kwagura ubwami bw'Imana. Hari ibimenyetso byinshi bishobora kukwereka ko watoranijwe n'Imana. Niwibonaho ibi menya ko ubayeho mu mugambi w'Imana. Binyura mu bibazo bikomeye ariko ntibigusene. Abatoranijwe n'Imana bakunze kunyura mu bigeragezo bikomeye kuko Satani arabarwanya, ariko Imana ikabakura muri ibyo byose nk'uko yabigenje kuri Yobu na Yosefu. Hari ibimenyetso byinshi bishobora kukwereka ko watoranijwe n'Imana. Niwibonaho ibi menya ko ubayeho mu mugambi w'Imana. Imana iguhishurira ibintu abandi batabona iyo watoranijwe. Imana iguha ubwenge n'ubumenyi buheruke. Hari ibintu ubasha kubona no kumva uburyo bw'umwuka abandi badashobora kumva nubwo mwaba muri mu bihe bimwe. Hari ibimenyetso byinshi bishobora kukwereka ko watoranijwe n'Imana. Niwibonaho ibi menya ko ubayeho mu mugambi w'Imana. Umva urukundo rudasanzwe mu mutima wawe. Abatoranijwe bagira urukundo rudasanzwe kuko Imana ari urukundo. Ugira umutima wo kubabarira, gufasha n'ukunda kugera naho ukunda n'abagukoreye nabi. Hari ibimenyetso byinshi bishobora kukwereka ko watoranijwe n'Imana. Niwibonaho ibi menya ko ubayeho mu mugambi w'Imana. Umva uhagurukiye kurwanya ikibi. Iyo watoranijwe uhura n'umutima ukubwira ngo ibi bibi bigomba guhagarara. Kuko Yeremiya yumvaga ijambo ry'Imana rimeze nk'umuriro uri mu mifupa. Yeremiya 29. Nawe uhora wifuza kuvuga ukuri no gukiranuka. Hari igihe wumvaga uri wenyine ariko Imana ikaguhumuriza. Abatoranijwe kenshi bagira ibihe byo kumva ari bonyine cyangwa batungwa n'abandi, ariko Imana ikababa hafi. Hari ibimenyetso byinshi bishobora kukwereka ko watoranijwe n'Imana. Niwibonaho ibi menya ko ubayeho mu mugambi w'Imana. Hari ibimenyetso byinshi bishobora kukwereka ko watoranijwe n'Imana. Niwibonaho ibi menya ko ubayeho mu mugambi